Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedan bunjait kirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nak mentai larang baru banwan pentebit hak neg music school Banang pensmat pensting ban penklan bor peniobor gi kena school jong ki arteli school ki badha East and West Khasils district ki bakentup ya ka Wisdom Secondary School Paryong bat ka Nong Shelong Secondary School Nong Shelong ki badigi school ki bapej bakmi da ka Social Services and Literacy Mission lapan long ya sports meet jong ki tegi arteli school bat hak arp santrik uyayong arajar arpulai lala aban penkutno ya ki lempong ilekai jong ki tegi arteli school Ya ketika jing lekai sports lapan long hamadan football jong ke Nong Shelong East and West Khasils district hak bawa medba lengdo ubade MLA ka Mairang ubade ru chairman jong ka state planning board ulawan poi kum kongsan hak jing dan lang jong ba jam barwar ubade MDC kum subut kongsan hak jing dan lang ru jong ubabu MK sentiu ubade headmaster jong ka Nong Shelong Secondary School nang tai kong I dong room ibade headmistress jong ka Wisdom School Paryong ki kemi ki pa jong ki kena bat kiwe Uba amet ba lengdo ubari chairman jong state planning board hab ajeng keran kum kongsan hak te jing penha perdaya ke annual sports meet jong di arteli school ulapan pau ya ke jing angnut ban pendunano ya ki jingai jingirap jong sarkar da ke badan no tang arteli lane lai teli jingirap banum ya perthan ke tulop hab dang jong gidang hikai hadin ke jing kentukan paham ya ki kena school u kongsan ulasam da ke busket sya gidang job paper bar ulasam ru ya ka kusnam sya ka Nong Shelong Secondary School kapla job kum ke best school but best match pass Kumban syukur kendian balasang ya ke Social Services and Literacy Mission hak snem syajar kendai spa kendai penriu bat ke jing temu kalong ban kersian ya usunyang jing nang jing stad ke bapaka syagi kena school jong ketika thain ki badan hapdeng jong ke jing duna ha ke yo ka kon ha ke snem balasang ya ke mission kata usnem syajar kendai spa kendai penriu lasang ya ke Wisdom School ke balkot hadu saw spa ngut ki kena pule bat khat saw ngut ki no hikai ki balabat hagi kerdan jing hikai master degree ke bakat kum ke jing dun kam jong ki kena ha ke secondary section Shushu kena mission kala shimti de saya ke waipat ke school ke belatip kerteng kum ke Nong Shelong Secondary School house name Arhajar Khan Nyau ke belong ru namar ke jing bom la shu jong ke shnong bandang peniat cekmat ya kena ke school U Dr. DRL Nonglai ubari secretary jong ke Social Services and Literacy Mission ulong ru ba commission kan kersian school a ya gi konswet bat ye kito gi kena ki bagi kemi ki pa kim la shu ban phat school ye ki da ka bong ru bagi longing ki bran haki bakum gini ki jinge kila penia kendu ya gi headmaster lani gi headmistress jong gini gi school kenang bon la ban le ya ka badan kam Social Services and Literacy Mission. Kita sang yang ada mission. Na soban orang kalau long kerja kru sisa yang ada kedong ketahan jadi. Lain itu yang apa ada kedong ketahan jadi dan don tangga secondary school, padan ke higher secondary school. Bangal suatu bagai dengan mission kedong ke thong kejongkan nak bantaban nak kentiu. Ya kan kita dong katahan aspa sampun tu digiyeng kilong ye dan hakan eka Nong Shelong jopi mo di bahan berlawan di parlok jangan tong itu semua video saudara orang masno ni dan bentalang nak bentak di sekolah kita bentak banyak kentiu nak bentak ke society ke iblang salan jangan dia bentak kadang kami ni bangin kekenian ketika mana kita kenian. Kajin style ini commission dan operation ini ke sekolah. Agas lem ke banikong pilamat usha. Pilamat usha. Dan yang takkan. Lalu commission ke decide bang mission lah ban pas. Agas lem ke banikong tengah try bila dia bang withdraw no. Ya kata kajin take over ke sekolah. Mo. Ndrai Lesim yang kagum ke challenge. Lesim yang kagum ke challenge. Ban penting kena bakas nem ke banwan. Dewan don di kena iban pas. But pilala ban kenjo sekitar 50% jika target jopi. But akas nem kita danang buat. Sekolah kalau nak kêu kalau ya sekarang. Idan kam ya baro
banyak dia lagi jong kiti naga banta berkenti dengan kedong katan jong kan dia kedong tahan jong nah suatu dijengak di bawah mah letu oleh share bangga parok mengkai hakabedi batka support kabedi nagaliang jong ka financial assistance jong ka sorka ang lantakan dia kani kalau udak jengkili bahek bah ya ka sorka nado on Islam ke beladap nila pisang banpet kumno ban perwandur ya ka pulu putih kabar khamba bor bat ki khna akinu kini school jom kini gadang setni lani jom ke jelai barakoi bat no kini ikpa ki bala banha aki national lani international school larapula pula banlet ceta hamrai nakabenta itu ki bakwa banha ki school ki bahajan kini artli ki school kira biangbor lani rengkat bat ka standard jong kinu kini ki school hakini ka thain bat ka jilla ka jongi kawai pat ka khubor nakamta jong phiki mi pa commission kalang committed commission kalarai bangin Christian ni kebadok laradan ki konsuat laradan ki kon jo ki riu kan thai ki ba phimla ban pha school shano one yakendo but ki headmaster headmistress jom ki school ai ki tintek ki biang jom ki ngin verify ki juno ki ba kidan bat nila ban ai free school nakabenta kon jom kita ki long ye kini ki art league school kidan ka seat ka babiang kan number jom ki seats ka babiang ban ha school ai ya itu di kon iba undam syuruk ka kmila ni upa nani badan ki kimi paro hanrai ki bapang ki basitam bat ki bamla si ban ha school lagi kon kata kalong ka khubor jong ka social services and literacy mission ngane thuya pi ka mission ka contribute tan nagam ta ka salary amduna ya ka sopho bat sanpho hajar sibnai nagam ta kini ki school bat nagam thamtam ya kini hangni hamnong silong hanrai idan category members kibalong committed nagam ta ban kersan yaki jinglot baro konta ikentu ya pi pa banam kuslai sepanjang paskul lagi kuan lada timla banpa cawai pa akini ke school ki jongi mila ban ai free school yaki tu ki bamla ban kersan ila ki jongi kuan ki jongi